Yes sebo. Bombona abambo nokuchano ja Dr. Hussein esawa niyo obwire nibwo njakuba konkona njakuba digida paka wire kucha. Okay, oli musada mugwere. Ndi mugwere pure. Mugwere pure. Ampegano oli mugwere pure. Abagwere nenda kumana kubusungu bw'abagwere nga banize befananiriza bati. Tuongezesha kuwembi bwe bugwere. Tuongezesha okutwembito bugwere obe busoga. Tuongezesha kumwembi bwe busoga okumwembi mugwere tomongezesha aku abotibe mbitimba maite. Weidinga iwenga oli etuka ezamwe mbigwediyo ina no mulala. Wa umubusoga obe bugwere. Ebugwere ezita mwembi ali yogwendedi. Ate wane ebusoga. Ebusoga. Wana bazira abali wo bafa bachakulaga bafuira. Abali abembi. Nabembi abali wo wana ebusoga chakulaga veisi nabali wo. Buti ezita bembi. Obali jimu jo lijimu jo likogerera ku nirijimu enkaire. Abembi abali we ebusoga bafa. Abembi abali ebugwere nga bembi bafa. Busazino bugwere ezita bembi. Ninza mwembi aliyo. Busoga ezita bembi ninza aliwo. Dokita iyo tubireke kuba tongejaga tongesho kubembi banu Big Dog. Toja ku studio no yagana mu producer na ko banti ndi busy ndi namuko kwa bembi mu studio muno. Abani ebugwere kizizayo. Buli woja studio batera mulale we ni wowe nka amaliza ngakube mu studio. Ninzeze nka aba mu studio. Big Dog. Ninzeze nka mwembi aba mu studio. Ebusoga ninza abayo. Ebugwere ninza abayo. Ate ninze mwembi zenka akole ebirungi ebugwere. Ebusoga ninze mwembi zenka akole ebirungi wana ebusoga. Chokwa nche ndongo lijo erwanisiza omulala wenka niwo bina niwe. Nze mwene ndi kwerwanisa. Nze mwene ndi kwerwanisa. Abana baida ku bisamu wane gali bakobe nti mwembi kyo yali kuleta izala mu busoga. Dokita wempa ko mwembi gwedi wano. Banji na abali wa. Waliwo landi soja. Ayembachi. Waliwo tafu soja. Ayembachi. Waliwo isa soja. Ayembachi. Isa soja tomwidi. Ayembachi. Alina yiti wane ndisuka ni mumukaga. Nediri wa dokita. Nediri wa hii. Bakubatuntu ba dokita tubireke kuba oli kubeda otwembi na abembi. Toli kubyawulanga oli kubeda otwembi na abembi. Oli mali bivoli kubisamu bembi baina amaiso. Bandi bendi obisamu amaiso. Beni kwogera kwa bembi abali mu busoga wana. Ati tibeidi. Bembe mbatege tibeidi. Wobeidi. Mbeidi. Obeidi. Anti wobeidi akuba anti wali promoter. Ayinza janjo okwemba kumikoro tibabayo. Kwivulu tibabayo. Bemberawa. Oli musente emeka yesingola aba akwenza okutwala ku mukologo. Oba ku kivulu. Oli musente emeka ye. Kisinzirira. Waliyo otukolokolo. Emitwala 5 ogembera. Doti sente kumwembi wena. Yogera ngensewulira. Emitwala 5 ogembera ku kivulu babe. Doti sente dembera ti sente. Ate milioni. Ti sente. Milioni ndala kitundu. Ti sente. Todembera. Ti dembera. Milioni 2. Ti sente. Otandika nese nemeka ye kitabo. Obukere bona. Milioni ina dotandikira ko omuntu okwido obukere bona buti. Omuntu okwido ko ojo yembere ko omuntu. Ate mbandi kwamba. Hiti kijoli na yoko kweyekwe wagiza abantu je wakantine je balingirire. Na hiti ya gazeti. Ojidi? Njidi. Twajemba ni blues man. Gwe bali bakasiba. Gazeti. Nti baba siba lwa kutankula ntalonga timwe esobola. Na hiti ya gazeti. Ndi ojidi? Ntijidi. Vasomye. Hiti. Oloterwedi. Torwidi? Ndi gazeti. Kiyamba niwe. Olondwedi. Atago masavu gali kubita oye mako lugwere lwakubapaka Nigeria. Nga lugwere. Nolemba luye bugwere. Luye Nigeria. Olugwere no. Bucho baba bali bakubukinze kuko kuje bwere. Okuja kuliya? Okuja okwembera kwe bwere. Wiki ewaire. Nati Dubai. Be. Laka kontwala dokita. Wali Dubai waye. Ali Dubai.
Yo yembera. Dubai. Bove Dubai. Dubai nandi ko wonka. Wonka. Buchoba wakembera ku Dubai wonka. Dubai. Aye zita mwembi mugwere ayemba kwede busoga wano. Aliyo. Nga mugwere. Mbeti uyanga woko. Waza mwembi mugwere ayemba kwede busoga no muidinda wano. Waza mwembi musoga janku Dubai. Kwemba. Tina bebe yajayo. Tina bebe. Yaja kulambula wena. Twabitegeera. Tina yaja kulambula. Yaja kulambula. Ejo chiyaka ni wali chinko be nzembe ndi yaja kwemba. Tina bebe yaja kulambula. Ti kwemba. Aha, utwa kade okujo kwemba ja postingawa. Nganze we postinga nga ndi Dubai, ndi kutambula. Ndi kwemba ja postingawa. Ya postinga ku TikTok wano twabo nanga tina bebe ajire. Ya postingawa. Gundi waneno Loya Simba. Aye mwali mobile rugavu yayembera. Yali kaliro ti Dubai. Big dogo. Tina bebe yayembera bweru. Yali kaliro ti Dubai. Yatulaganga ne ku airport. Kulude masi. Aye wewe na usenda Demasi buti ayemba chi. Kulude masi aje bweru. Demasi era ababembi sanu nabaliko bali ababe abo nabo batwale bweru nabo nibaja nibembe nabaidi kunzungu. Aye ni Demasi timu idi goli kunkoba. Tidi cha yemba, tidi oba yemba chi. Aye oli kumunga ka mutegere. Yembene mbadembe ne dalwaga kulude maso ife yali yakave bweru. Yaja kulachi. Kwa timu idi. Chini timu embi. Yaja ngajire kubibye. Twogere kubembi tuve kwabo abali mibebe kado. Kati nkuletere mwembi chinga buli mwembi goli kwa mutoli kwato mwidi. Ndogere kumwembi. Mwembi chikala goidi kuwanena akwilirira. Wana idinda. Nize gwendi di kunzengaze wana idinda. Ndido wali wa Kembi. Kayemba wa akemba baketa ndi Prince wai. Koyesa Kembi. Kembi ndi Prince wai. Prince wai wango nalina nolwembo luyaka. Ati nkobye kendi dinzengaze ndi ka Prince wai. Prince wai bigambo ti byange. Bigambo bya mwembi wuno. Yenka gweidi. Wana idinda ndi Kembi kati. Ka Prince wai konka. Kati. Ate utuwombuze bugwere ninzoko banta abagwere TBD. TBD nga bona baliyonga bemba kuba bulisho babukingaze. Ayemba ndiro kwemba ebugwere ninzeze nka aba kusho muntatu. Ate gondi ono Bluesman. Bluesman to bana just bobe. Aye na chidi nti omusinga okwemba. Bluesman just tubawo bena yawo tutu. Omusinga okwemba Bluesman oba tomusinga. Wemba ko bya ntimu idi just nemba na yebo bawo. Bluesman mwembi ti mwembi. Mwembi nze mwidi mwembi aye to bana yebo bawo. Bluesman omusinga okwemba oba. Kale mubanaje. Bluesman omusinga okwemba babe. Oyenda kubeda generali. Omute ku kapisto. Niwe generali. Generali. Ole pisto. Pisto. Ole generali. Generali. Ono malako. Abasada boli ko banditi. Singa mbere mbeidi. Singa mbere mbeidi. Singa nkoba nti tujamala kunabo. Aye tibeidi weire. Weire kugeza ku weire. Bembe mbategere. Omwembe omusoga waba mwembe ayembe bwembe. Njamutegera. Ayembe bwembe njamutegera. Akole erina. Ayo omuntu kiyamba niwe rugwere. Lwakuba tukapaka wano. Lwabi samwe gali, waje Nigeria, waje Dubai, waje Qatar. Aye nga ndikwemba rugwere. Aye Usain oide ngate. Ebwero ina booking meka ye. Saldo nda booking diti. Ate wali one ya phone ile show. Kambono. Hello. Wanji. Kali baba kama hizo ka interview no mema Ate eliyo nafuneshe London. Aye manager wangi bakate esa. London? London bakobe London tidi kila budget tidi ochiporwa. Ochipolo London. London ochiporwa chiri mu London eyo. Jenjo kwemba. Ayona bakate esa ka sente. Neze nkube
nkube London, nkube Dubai, nkube ni na America. Mvao nje Nigeria malira awo. Aye wano no mwembye okufuna eshe bujiri. Baba kizibu. Okuwona omugwere mbabu satirinyo okwida wano kizibu. Janda ndi dente mukubi wandongo mulungi tosinga janda. Nze nkobye omwembi gwendi ni prince wayi. Utijanda oba ali kwemba yembe. Tujamutegeera. Oyeri omugwere amwidiyo. Aye awidinga abagwere sawa ya buti. Nifwe abategereze ndongo ya wanda ibusoga. Ochidi echo babe. Omugwere ategerere omusoga mu ndongo. Ochidi echo babe. Oyidenga sali no abagwere ndabategereza busoga wano. Chombe etichidi. Ifa abagwere nabalifuga wano. Era nizo okubala nti nze ndi mugwere waliyo ne nakembi kaliyawo kawala kati kayemba ku kayemba kembao. Kayemba kawala akawala kagwere baketa ka Gloria Bale. Oti mwembi wa comedy baketa ka Gloria Bale ti wa comedy. Kubeti mwembi. Nze mwaga anele titiriwa nembanjire kwemba baba nabaida ku stage babu kabulada mena yemba. Shasha Powers nkaidukwire. Shasha Powers. Aha. Bodi ata ukaja kwemba. Ata uti Shasha Powers adi kubabu gwere. Sanga Gloria Bale nansingira egondi yawo. Ebugwere lwachi bokoboti Shasha Powers egondi Shasha Powers nasinge. Gloria yembachi. Waliyo ni kana kawala kandi baketa kona kagwere. Obwembi oti bwidize ate naga akembi keva okobako. Baka ndaga duzu bali ku show ya budakao. Banko ba mwana akawala ko twenze okayambe kuku. Ngwali ko ancho yambe kutashisha Shasha Powers. Nkayambe kuku nako bandi jaka yamba kiri okay. Boneke oli bange sejeyo. Oli musada wa man toko bwako. Tiriere wonka ebugwere. Aye ni wano ninza afugawo. Ebusoga. Oli kuchana Dr. Hussein Media nsonga kunsonga katubumule mu kombere no mwembi gwebeta omwembi nga bamweta Big Dogo. Ata isikikaku ata kopebwa ata idi mwembi na mu busoga ni mu bugwere ni yenka era ni namba ndala. Wobo wakanya wobo liyongo muwakanya weno solo kwida wa muwakanya osolo kuvayo wena wakwa doga mazimanize ndi mwembi ayi wobo oli mwembi tawe ndongo yo TV gambo nto jako kati Big Dogo ndi mwembi ngendongezirawo wobo oli mwembi ida okwa dogo ndi mwembi aye ndongo yino impulire wobanga kubye budolome nkobe ndi muna jolongose mu ku wano obanga kubye pampa gonya dundu kobe dalo jamalaku nkuteka amafuta Oidi eyo ninza gaba mafuta. Eyo ebugwere. Wenkoba ati gundi mafuta fire. Obo jamalako. Wenkoba ati wevwao toja kwemba. Twembi tuliyeyo twemba. Twemba tuliyeyo. Mube bulungi dako bantu bairira katonda alkome. Baba ne ojito